Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu domba Mwenyezi Mungu ikemjua wanono anzahi rabbal alamin. Wa alaikum assalam Muhammad Najnas. Mwenyezi Mungu ajali komala nikao domliyo rani rezefami ikemjua wanono mshelo wanono ho hanza ha Mwenyezi Mungu jalla waiz ikao yedi ya rumba ya jailia abasari zambao rashelewa namuo wanono shangarjuwao hasunsipia ya ukaya manada mushintihinru yo ujorungwa botlasi bojioni Mwenyezi Mungu hamtamani yode mana ikao garjodo himidia Mwenyezi Mungu raidinga. Assalamu alaikum salam Nasir Salih, wa alaikum salam Nasima Atumani, wa alaikum salam ma soeur Mama Nadia. Mwenyezi Mungu ajali kumahla nikao domliyo rani reze fami za hanyo mshela wanono mjuha wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarinike mwiso mwema yarijaili wanadamu wa hanzana hunduniani hekudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Watukufu ze salamu ngarjo uzivia sari zivia hakanga mina sujenraru yabon tutsaha ili ndanganyihe. Wa alaikum salam Zaki Ali Uzali, Zaki Ali Uzali, wa alaikum salam Mama Bahia rishinde rizambi wakati kao ngarjo hasonsipia ya ukaya kabati mwanadamu wapi wala andu yamru yotsoka ho bavuni mamru. Wa alaikum salam Rushida Said. Watukufu wa jamalif gamina sujet rare le très important ikao comme d'habitude si wambambili chale ongizo ngarfanyon rare au kazi sujet ngizo zinji wanadamu ngwani para hawinji na mpartage ye direct s'il vous plaît. Wa alaikum salam Bakar Ala. Watukufu ngasine sujet ya huwa nyanyasi watungufa hubarini Mwenyezi Mungu na warehem. Wa alaikum salam Mama Nizar. Watungufa barini Hamade Meli yenda Hamade Meli yenda na Aurora. Wa alaikum salam Mama Irshad. Haruma ze bahari, harume bahari ya Komori ya nzuani na Maore. Nana ze bali na bali harume Méditerranée. S'il vous plaît, partagez. Partagez s'il vous plaît. Nana ngasina sujet ya mwanyanyasi ya fanya paksi. Ya fanya paksi daina mwanamshe ikao ekemdo hanza mwishie mapesa he paksi. Oi mwanamshe ya sikinie mwanamme woi, ya nze mwanamme woi. Wakati kao wafanya paksi hamdemande 4000 euros. Oui mwanama Amiri Madin sinaudiwaza hamdemande 4000 euros. Haini mrujo ya ukaya mru ikao. Wa alaikum salam Mama Hadija Bakar. Haini mrujo kao paksi ikaido anza ufabutula ya bongo fituna runsu fitini ya wangu imfaransa ngujuo izolanda upia ngujuo shabidi mzie zembingo akatoka karna uzamba hamba gumniko 4000 euros ya bona rambe izo 2 millions za shikomora. Iyo tihinru 4000 euros. Wa alaikum salam no la chiko ikawa hadisi wafanya yamnike 4000 euros yabo mwana mshewoi hamanziza hamsikinia sha fabila zampundra masuzi eizu ya mfanya hingi hamnika 2000 yese juru ilawa yese pise ilawa mwana msheka jama filisha yende hata se juru ilawa mwana msheha mwambia eizu ya mbio owanru hinri nsumliva bawo hakahawara hangu yemana yanifanye paksi uhakawara hangu ne mwana mshe woka japaro sorte dainaye ngajuja rongozele jinri lunu le kaliboshilinu la ukaya hujizingamanya yo hamba paksi mwana mshe ungu jojoandi ya bloke gawe mbadaifu ngawe mradi ngoni hupu hamatsahani. Wa alaikum salam Fahari ya Ali.
ikawe mrulo na shehitso haru mwantingo bidiwa ile wakaya paksi yo mrujwa wimenya unikiwa ya enna gija kaubidi ukensi udoka zemwa na mshewo mapano haba waka hawaraho tuongwa nzwari umnike kunaka umnika ya 2000 yabaki subhanallah badinga bwanadamu wala hitima husikini wa 4000 euro mwanamshi hambienga musikinio bakutina wandu Faransa ngufanyo mbahazi gamfanyo paksi damina we unike zuhima janamane besede helilo zuhima janamane garangwa weshkomor yamnike zuhima janamaili yasiya wadum kaza mapano ya ukaya waha warahangu wotikadamina ye yabonge na ngoma ngwazoni mnike 2000 na bontina mnika 2000 n'importe quoi ujini se chafu abo cinéma. Gamjo, deuxième sujet watukouf. Troisième sujet, garjo ubila harmwe sujet. Ya manyanya sitso yarengwa ni manyanya momjini. Alaikum salam mayan alau. Harengwa ni manyanya momjini. Na weinge na papie haundu papie nyumeni. Ya bonga mdiditila ni mwambie ni resepise ya ufanya hazi. Wisaida saido alaikum salam minhaji. Hahungu resepisi ya ufanyazi manyanya mjini wahashidi hafanya 10 ans ya hazi ikaungurumia ipande shitso shaha shamnyezi Mungu kujomba insha Allah. Wa alaikum salam muza irwad ola manyanya mjini ikawonge na resepisi ya autorisation de travail ola hamrenge hende hamtu hazini hao banda hamrengi hamtaisha hazina mji mzima hasi ya bohende hambalance ya ukaya banu ize papie wo ya rumia banu no hazini hula ngena 10 ans mahakume. C'est vrai ngabwafanya mahakume na mitano ngabwafanya mahishiri ni wake kwa ndu papie ngabwafanya mahamina ni wake kwa ndu papie Mwenyezi Mungu de mwenye riski hende hamfitinia hadi waza ukabala bahe hado bali ya masahiri yoja yoholele ya hopani yoja holele ya hormone yeloteli comme quoi ya hunde pouvoir ye manyanya kauzijwa kaja paro mvumbua hende ham balance haji balance ba hauke manyanya ola hakaujua heli manyanya tuwe visage hakaufilme zwe kaudo yafanya ngamjo hujajeli laani zerongozino wanadamu wadora konese njema warenso wi gobelwani manyanyo wiraika arafa wenda harmahaz wi salamu fri Stefani Madi wende wamfikine ukaza kirtasi zote zahe nyenja ubela wada hazini watukufu gada maze suje za hako rane jajar me suje hangu gamfumbo mjitsaunu kao wumji hangu aukawo domji na zaliwe mwanamsho hangu wa mempe ikanga mwanadamu tsweni mlanso na message mtiti ikawa mwanadamu wei hadhulumu couple iloma yote ikawa mwanadamu wei mziwani inuka itsarmaze suje na bao shawe na alert mtiti au kaka jadhulumu wandu walona hadhulumu wandu watsona hadhulumu wandu ikao kwa tina au kabanika huja hudhulumu mndu ikao ngena uongu jomba alhamdulillah shabu watlasingu johunra bika hudhulumu mndu ikao lona makirtasi maudu ngujufanya mbazi ya hunga shawandu ikao kwa tina kuplu iloma yote ikao gasina manyanyasi ya wambi ya ukaya ngujufanyia kirtasi wa deplaso jonu Faransa yo kirtasi ya kweli ye kuplu ila watu wa 6000 quelque wani ke mwanadamu wei nge nivi nikonu na hapo mji mtukufu wa uziwani nikadofumbwa mji yabwe suje yabwe imna alert ili ajijue. Wa alaikum salam Abubakar Samira hapo mji mtukufu wa uziwani mji mtukufu wa uziwani odo hanzali mwanamsho hangu wa mempere même sang alafu mwanadamu ngamwambio kahaishia ikao ntutsa hani mdonose titaze coordonnées zonti pian sum Paris sheka haishia
inu couple ya idhulumu ikao kwa tina gabo difference ya wandu walona wadhulumiwa ikao waongo ajojo hundabo tasi gabo difference ya mrutsona kirtasi raere mrumme remrumshi watsona tamba situation waloma yote wahunda manyanyasi so ya parmo mji mtukufu wa uziwani ya wambia ukaya nike 6000 kalka ye 6000 euro yowo nikayo gamu mjomfanyani makirtasi ikao nga jombeani Faransa ye couple la watu wa couple tsona ya Rabbi couple watsona hindu ya Rabbi wimwana Ibtisamu alaikum salam watapala mayoti wazungulia wafanyani za ufanya wa alaikum salam maswali Halima wa Kennedy watoa watsanganya 6000 euro wanikamdu ya wafanye msafara na mdoishi ya baba nubahe ya difference beka ngamwambene realite mu paraba nutsambila kesto za mitsango j'ai jamais intervenir mu paraba nutsambila ni wadzaze botula tsirilu mu mtsango wangu kotsutola izomi kanjia mu paraba nutsambila botula banunga bomru na mnikama pesa kajandra jeza izomi kanjia alaikum salam beja hasana izomi kanjia Lungo za usumitsango mdatunikiwa yomdatsini pare bantsina uparo hamba lungo za ukaya hunenge mapesa unika mduka ja unika izomi kadonjia jelikanga bo mzaze ya paro nikazanrabo alhamdulillah haunga zahe ikawa mzaze wo haono mru hamwambia kaumu ya mapesa beka kujanika mjo para turamu mwanadamu la habehe mapesa mzaze ajani para ababu tula tulumiale zina lao bumana hangu kujonswami au kama kamla kauntabisha sabaga mjo parano hambie mwanadamu hatoe mapesa haniko alaikum islamu hidaya mwana alaikum salam kaila kai mapesa yatolwa hajaka nza janike mapesa yani fube tsabansutsa au kama kadofanya message noni kwa mapesa alaikum salam karima mdai alaikum salam mana kauthar watukufu Mwenyezi Mungu nanike hatima njema ikao mwanadamu wenga mumrespekte msumvumba ukamika duvumba wangu shimana na kavumba mji au kaye hadisi iliajwa urambua au kanga mwanadamu wenja warongwa mapesa ikai tsodo hanza na bikomsa yabo mwanadamu kajajoji jua ukaye rahanja mparisa shi mwanadamu wei hadhulumu kuplu watsona rongo za hao kuplu watsona mba nrongo itsoka yonsi watsona mba kirtasi itsoka yonsi yabo wandu wadhulumiwa ye mrume yatapala ya hunga mnariali yafanya za ufanya ili wanike mwanadamu yarenga ya yeuha kama aba shaitani yatojula namba bani kaudu yaliyo yekawa iti mdailia wa imrika wa utsona walaikum salam ania Ismail katina she walona wafanyo zihazi walona zi nationalite walona hizo waongwa onariviki haukaya wao ngwa ufanyo hazi wajo ushida wahunre wajo ushida jida deshawe ikatina alafu samfemado ukainu kuplu ikawa mwanadamu wa yihende hawa dhulumu hahibu kama aba shaitani kanga ni mwambio ba inu kati parmi neze suje za hangu sheka kujapare kuplu inu bumwana maika uparmu mjimtuku fauziwani kujapare kuplu inu wallahi na Mwenyezi Mungu wallahi na Mwenyezi Mungu wallahi na Mwenyezi Mungu ganjo huvumbua yaboti ka uhambia ukaboka batsi mruhujuo shawa pare warejeze mapesa hao haukaya wi mwanadamu watsona hata mbataratibu watsona mbakirtasi oda maore depuis longtemps watapalao wawambia ukango joshida wanike kirtasi ze kirtasi hizo wajoshida wa deplace wafanye passeport wajoshida wa deplace mayuetu hujahunu Faransa wahunike mapesa rangosi kwa hunika uhibu kama abashatani kutsuoneha yabo mimi hulance message jamandio wanuandu ikao watsona garwa sikinyao gartabi hao shanga wanga jamba botura badinga buwonju wa dhulume wa kuswa wawandu ikao walona taratibu wajo ushida maudu wajuhe washemeze hauwa hunde shawanu kwa tina go haunu masutiaso ikao yonziro yaboga nombi mwenye nyaso ya panu mjimtu kufauziwani ya ilewe ya rejeze mzazatu wo ye 6000 kelki ya hai dene mruma hai ikao hawarengi yao juska metina kaja warejeza gwa mtsawa hata kwa tsumona na haka ihuma yoti dena abasarzamba gaunu Faransa yabo yamba tsilongwa avec respect watukufu wa Jamalifu Mwenyezi Mungu narinike hatima njema bonjour mzemba balashmi Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema Hanzahi Rabbil Alamin gari jawhar maze message za haukana bagas na message ngaro sharka wenje zaila ili relance na hindini mtit na ultimatum mwanadamu malani ya jokaya ya harende nai ya hubirie ko pluinu ikango hormatambu na mashaka
wagaspie mapesa ika wokwatina ya warejeze kaja warejeza wavuziwani ngwa jomjua pia imwana haukara ndiha mwanadamu wape ngudhuli mwandu watsona watukufu dobeo mwono atlanga usomwe komor kabilo hamwe suje nura ungeja mweze suje zombili mwono atlanga mwetsi ya hatu badala kabatsubira mezi rabu jafawana mubarini izoti leo azali alora isi sha izurangu alepoku rahane jakati zala maturamu ya kamrwa mararu wakomori ngo tsongo hufaharmwe bahari ya maore na nzuani shanti na ufanya jona da mandwaji na udambe kaya irresponsable azali wa huwa fobarini imara isi wajabo pia de ma responsable nana owadzaze no omala oni hatu neze femmes ngo ma responsable. Moi je suis honnête, je suis pas quelqu'un que je vais être là ndorega kamdu kadando indo non. Yo di mana kamnyezi Mungu yekabulia wangu shifa yekarengezi za wangu ndongo dikawa nada Mungu wa hypocrite wanafiki. Hauka depuis longtemps ritsongo fomo barini anzuani comme 2000 et 2000 de personnes wafia hamwe bahari ya komo anzuani na mayotte. Ikanyoti pianga mzijua. Tina ujabano nambi azali de l'eau responsable. Haukanga ma activisti waloba no rongo tsongamba azali. Vous êtes des hypocrites. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Ima dhamana pia watrendensi hatu ngo ani. Ngo dhamana. Nana wanu waloba no ngo responsable wanu walor mwezi avasa. Shaho hifarme bahari ya maore. Zraliso farangu hale. Ikao kabati enzi risikinia o. Kabati gouvernement risikinia o. Oualo mfoti fu de ma parole. Upande wa he gouvernement banda kwa turi sikinia. Kwa turi fikiria. Gwanzogo utumaboshoni hao. Wahila hawa uneze fami. Watajiriha. Gamla umuna nguze fami za hatu. Gamla umu. Alikum samfahayu. Haukaya hedi wanada matungo ufamo barini bidize fami. Ribaki haruma wa usikini haukaya ufukara kopamila. Ufukara kopamila. Na mjimetri zibamdu tsungwamba ukaya haini mruha umbiwa. Na mzie owana watungo upila harmaze bahari za Mediterane unde ufamo barini s'il vous plaît. Haukaya shilati jihadi. Kabati jihadi bala. Shamru ya bila Libya jaya farmaze bahari. Mwenyezi Mungu na warehemu ya walazibanu wajema. Hauka iladi ajali mruguone suicide. Mruguone ye mauti. Mtidi wazekati fanya message van. Ça fait vraiment 2 ans. Et message yoti fanya ya couple ilongo no Marseille. Wani para owaili. Wende wakanso na babotira. Désolé. N'aime maji. Ye couple yo wani para deja sina 2 ans ye message yoti fanya wamba turam sika uhu para da mine mrumshangu Jerry Kenti ruhambi ye bae zari hunra da mine mrumsheli bi ye kaido hanza kakarizitwa morohoni ngarjo ufahamu ne wambi wanyanyasu wabirao honziani warengeze precaution wakanso na bababutura tibugana da mine mrumshangu ni mwana mahe rifanya msafara mwana mahe haula wahafu honziani harume desere alibi sibakida mine mrumshe na magadra na mafrike na wakomori wakayaba boture mrumshangu harengwa hakaufanyiwa uchamfu na miabo hakauhelwa na miabo ngune mwana ramzaya wei mwana mna muhindi hauke mwana haja muhindi ye mwana haja mwarabu hamba ngone mna mwana webotura mwana mahe mrumshangu haulwa wahafu devant les yeux de sa sœur rikayabo liwono Oya ulwa ya hafa ya zia sizili mrumshangu hatlwa bavuni hakauhelwa na mibala neona mimi tizingarwa tikauhelwa bangu mimrumme na mino ne mrumshangu yeona la mine mrumshe sowa ili rikaufanyiwa uchamfu sowa ili devant nos yeux
ikaido hanzani rongo wani intervene jukati ula watifu so wa ili rifanywa uchafu ye mrumshe haendelewa mimi mrumahe tsendelewa valari kanti gwaneleza weza wahunga ili nieleze mbabu wa Komori uwabirao barini warengeze precaution shanga joke kare elezo wa Komori ukajuma ulidia gawe Faransa kutego ufanye helilo rance cinema babansiti cinema nguwasuli sisi garanzoro wasuli Mnyezi Mungu najale haina mwana mkomori ya loho nziani anzo wasuli Faransa Mnyezi Mungu mwasulishe insha Allah aukanga rjokanyoti pia kamna utsuelewa waneleza bahii hotunda undomdo mshange mziro Mnyezi Mungu wabuli ya msafara wa wasuli unu Faransa emrumshi hajahaza ya mwana marabu shangwa yabo kajanatse mrumshi au kangu joike mrumshi kajanza emrumshi kaja ani kaja johanza ya rengwa ya lazo zamvu yafanywa uchafu ni mabandi emrumshi akayabo haone mrume ukaya harengwa hakausiwa hakaruma shadingo subhanallah izo zonti pia wakayabo live wakauziona wakaufanywa zo wakaunipa ili zambe komkwa wandu warengeze precaution imana na kanzano wasulinda ye waloma vamana kadwa mando hau kadwa vili danyi wazaza hatu mlo hunulaya danyi mapara hatu mlo Komori mwona wakawana wenju watongofi armeze bahari za Komori mayoti nzuani mwono wenju watongofi armeze bahari za Mediterane shanga mtongo wono wa waswili ga mtongo wone wa waswili shaka mtuona o watongo henda na mkera vinyi famiza hatu heni ulo Faransa wenju wajaba wengu rimenyele yo wengu tofitina yo ulo na mana ulo nziani ya nzu ya birobari ni aje na mumwere mapesa mwabienda wabwe mnahazi Komori ba Komori gabo mapesa c'est vrai ngasi na gouvernement fantôme ngasi na madhomana wapeu sha Komori gabo mapesa Komori gabo mapesa alaikum salam fafa Sabine s'il vous plaît haina mwana mkomori jubra mwa Mediterane Mnyezi Mungu namvukishe insha Allah ya wasuli insha Allah wisalamu na ma Islam Said Amir sheka itoka ukawandu kwa dori ya uvumba hufa itoka ngabu wa hafa msilile buwa jaza hatu alaikum salam inaya msilile s'il vous plaît haukabalara ngumane ya dunge bahari wendo balari sari hufa na ukanamu sha insha Allah ngwa jovuka sha msilile msilfanyo hipokriti haya na mundu gewenga we Faransa de mana utonza rijenga manzo maswili na nye ujodo nge bato mguna maswili insha Allah heni ujoenda hata honzani atujonelewa Mnyezi Mungu najale maswili heze baraka za mguna mtume shana mkera binyi maparo mlohu nunganyi madhamana na nyega manzishi wao haini ujoto wa mapesa hani kamana ulome armaze bahari za Mediterane yanzi afanye msafara ya birohu wasuli Faransa yekema na wohedi hata hafu honziani ganyi ma responsable ni matoe mapesa gamanzisho ukabo gani makrimineli bani mimi gamlaumu gouvernement shanga mlidin laumu ze famille 8 gamlaumu ze famille mbuna kensi yatapale watulama pesa oui bonjour maman Marie Yusuf watulama pesa wafanya tout ce qu'il faut mdungeze hébergement mhule parce que je visa zuzi wao ngabo zetala tibuzonti pia rahana mrubiro barini Shawenju Gwadjo Kantimanu Azali, s'il vous plaît, arrêtez vos hypocrites. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Rango Sukurabwe Matswa Kupiara, Azali est responsable. Sambi est responsable. Ikililu haka responsable. Taki haka responsable. Oui, maman El Hamidou alaykoum salam. Johari haka responsable. Ahmed Dadabla haka responsable. Ali Swali haka responsable. Wanadamu pia ma responsable. Haruma ezahundo wa Komori hokaya wafoma yote c'est pas que maintenant depuis longtemps wanuga tsongo pharmacie bariza mayote waloba nuga madhamana ukawando waliotena ça c'est qui est pur pourquoi ni famiza hatumtsouzia kayiri mria kensi obasembi baike kazi tsukiri shango aminia ukaya kuna hoda bati shwarma deseri wa violewa hawafanya masaka gawe Komori lima bom Komori ulembain rule kapala bom Komori ulembain rule utilewe serikali ikao ketusikinia utilewe daula ikao ketina hajanasi jifikirie wawe uji taishie wawe baizonda abu
kena ukilika honde hulimika kundu hala mbaki siloma angara sara haja ritaheze nzia mdohunra visa mohija ritaheze nzia za mikarakara mje shamji hansi bwatukofu mazababi ngamfoha winji wanashohatu ngamfoha winji mobarini mwenji kwa tuhambe realite ukaze famingo umavamana ze famingo umaresponsable ye daula ngizo maresponsable shawakansi kwa tunga makalima hamba shangwambi yao ye daula monike ze fami mvuu msinike ze fami mvuu ze fami ngo umavamana ni fami za hatu gani maresponsable ni mtungurungu wanahanyu mwari hebahari gani mavamana gani maresponsable na nyinyi Mwenyezi Mungu ujo muzisani ranyire guvernema Komoro neze guvernema za Komoro shale omrugu ujo kahunu Faransa biato ema pesani ke mwanaha ya bire haruma msafara ikawo memu Mwenyezi Mungu katsukara dino msafara ukawo msafara wa riski ngado hamba ukaya azalidi yatsuga arrêtez-vous s'il vous plaît. Il est responsable, mais vous aussi vous êtes responsable. Ikangarongo kenuduwana watsongo ufana usiku s'il vous plaît. Les émaïtes zaina usiku s'il vous plaît. Na mangali ya maori ya latif. Wana watitu watsongo ufa. Nasinga jokanga sina gouvernement itso sikina wandu. Ngajokanga sina gouvernement tsongo ujisikinia. Kwa tusikinia population. Kwa tusikina marania. Nana nyima voma, nanya nyima lahu ya hatu. Pourquoi mtoji fikiria? Ni wajazatu mlo hunu France. Walaikum salam naida. Ni wajazatu mlo hunu France. Mtoze malizan. Moniko wanahan. Wabila harmaze bahari nziro. Lezeris. Eko wanahan yuwafu. Gani madhamana, gani ma responsable. Na mto hitswani hani. Gani madhamana, gani ma responsable. Gani madhamana. Nambiye mwana ukayo msafarango mziro. Renge 4,000 euro yo. Undafanye mbahazi. Renge 6,000 euro yo. Undafanye mbahazi. Endabwe mnaduka. Endafanye jao. Shaizo owanzo waje kwa na uona hizo. Uwalu haruma eze fikira za politiki kwa na uone realite. Ya ukasisi nga sina apari si maparan. Si fami. Shangwa june kama ya gouvernement. Gouvernement ngwa sike naomba. Ogo na bezo tajirihe. Ogo na bezo za hauzikiri. Kwa tina fikira za hatu. Narujusikinie sisi. Narujusikinie sisi. Zebanira dahari ya nzuani. Wandwa tuenda warenga. Eze videti zule wandwa zinambua. Wazimenya. Wambe no na mara. Hena usiku mabinda. Nariturukuye maore hiyo. Bakoni ngabo crise. Walaikum salam les azida. Il y a des crises dans notre pays. Chassi Cardo la rohifa. Ngabo crise dans notre pays. Oui, Malide Ahmadi, mon frère. Longue vie à vous, mon frère. Gabo crise chassi Cardo la rohifa. Gabo crise chassi Cardo la romea. Gabo crise chassi uji Julia. Si ujanza. Baina mkira s'il vous plaît. Gabo mono atlango soma ze fami. Ya evideti yangamia iho ye bahari ya Komori ya nzuani na maoro. Mwenyezi Mungu ya rehemu ya walaze wajema. Owavuka Mwenyezi Mungu wanike umrimle. Owabeki wajifikiri wadoja ukaya. Haini idarenga videti. Ulaka ujini hansi ukangu jo waswili. Walaikum salam zalfata. Aka ujansi kangu jo waswili watokofu. Aka ujansi kangu jo waswili. Shana mdoto itwani beze videti zilanga zangamizi wao. Haswa deze videti za mayote. Zilanga zangamizi wao. Gabo vi wandu special. Wa ujua ubuli ya zinjia. Hadi wasivala wakase za saya. Izo gamziju wao. Itsamila nenrabo. Ze videti ya zinji. Zilanga tsungo ngamizi wa umana marahim. Zile pia nade mungu tsungo sakrifiyelwa. Gojo bulia videti nrabu zinjie, yeze mbili wazikaze vahanu. Wabulia mbili zinjie, yenzima waikaze vahanu. S'il vous plaît watukofu. Na mzieze fami, horenga ufanye misafara inu. Na mkina Mwenyezi Mungu naribeshe madhamana. Wajuka na mahaba netsi hatu. Waju sikine marahia. Waju sikine population. Ili litiparjuka na fikira za onda Mayotte. Ili litijuka na fikira za onda Maroko. Haura de Egypte. Rambi gardo la vile hujahunu ulaya. Mwenyezi Mungu garuomba ya Rabbi. Ribeshi wanadamu wanza iman wajusi kine itsihaq. Ribeshi wanadamu wanza iman wajusi kine maraiya. Ribeshi wanadamu wanza iman wajusi kine watujufikiri maboshi ya hao. Wajusi kine maraiya wantipia. Uliwe njeze iman ya huwa ize famizahaq. Ize famizahaq uzilo Komori ngani mavamana ngani parmi nga manzishi wao.
heni ya investissement pesa yani kama nede ya fobarini Mwenyezi Mungu guanzisho kaba huwe criminel na na wangu jomisa homdu mzima gani parmi ne gouvernement hauke gouvernement kwa jambi yani mpashie ye gouvernement wa msamizani wa mredeni masiki wa mklani harma ani panashe wa mtabisha ni c'est vrai kabati maisha shakwa jamambia ni mrenge bato mwende majuwe mrenge bato mrenge riski haukaya wenjo aliho kumweru kwa tuhu fahanzaya jamais s'il vous plaît haina usiku gatsuguna ruhu sungula warmaze bahari na mkera dimdos mutuma baukaya yima vamanongo wapi ubahata ze fami gani ma responsable msido lila ni fami za hata henyu jure nga mwanahe ambiti Maroko hende hafu nabi alhamdulillah wifazak izaf nabi alhamdulillah walaikum salam Ibrahim Tawil nabi alhamdulillah Mwenyezi Mungu na warehemu shaka twaza matsozi ya hypocrite hakanga tabi hao changu jona na mwanji wizonti walaikum salam ka jona da mwanji hiyaban kwa tsurongo za ze famille heni joka hiyaban ya attaque gouvernement bangabo videti ya ngamia na mdo attaque ne ze famille baze famille ngo ma responsable ze famille ngo ma vamana na rikera diba komori harmaze tambuzilo neza krezi zilio karitima fukara wa utudula mapubeli wa udula la rohi fahanyora gabon sizinji wa fao hanyora gabon sizinji wa tungula la ojifia izo nyinga mzijuao izo keja wasuli komor abuna mkera dhonda ukana baraka ba vrema ça fait mal gasna madhamana tsori sikinia gasna madhamana tsona ta imani c'est vrai chasi narjisikinie Beheni da fobarini azalinge dhomana shata nyinyi famizatu gani madhomana bahate yarenge ye batonge dhomana wonti pia gani madhomana shapo gabonade majwaba gamnogone bada gamclose fami gani madhomana hasoda ni fami mlo nu France mtsongo toaze mali mobesho wanahani waloze Maroko waloze Tunisie waloze Libye walo imopia nzofanya misafara ujahunu wenji wafa haini ya faba la mra wa daraki shahaini kao ya dunga msafara ulonziani ya tujuelewe mesaji ya hangu Mwenyezi Mungu na mwasulishe insha Allah hizi baraka za Mungu na mtume Mwenyezi Mungu ajaliwe wasuli pia sheni ujuelewe mesaji ya hangu na tuambia mama nike 4000 euro nede najifanye hazi baila anla kakatifanya mnahazi ula komori ngamjushidani hunre menji plus que ça ni shideni hule visa nije ze visa ngazi hulao ze visa ngazi hula mimi ambasadi ya komori wangu kwa hulao ze visa na tsonenziro kahaba kia fanyi msafara takutsikia na demande ya irewe mapesa ndi yabwe mnazi wae yabwe mnazi oui kabati toma mana Ahmad Azir c'est vrai kabati tamama na Ahmad Azir shango amini kao hanyu kwa tsu la harma mapubela alhamdulillah nguangalio nguwasaidio nguwaniko nguwafanyio nasinga jukaya yenti kabati tamaya kabati wanada mwarsikinyao kabati wanada mwanzwe maranya shawarengi haujimilikisha c'est vrai kabati tamaya shavomie ukewai ufukara kopamila kairi usufre utabisha nga webo haho rana ujauduge msafara wedi wandu wa uviole wandu wa utabishe urengwa otaji wanawanga wakomorize famiza wafikire kawafu na ungo warengwa otaji nga olibi wanawanga hawa watolea swadaka zao na ungwa ulibi wafunga rusojwa kangona hawafu yodi manajomba ka vomie ribaki harmo fukara wa au ka komori sikardola marma mapubeli zetabu zilo harmaiti na upolo harmaiti ne dictature mbangi harmaiti sha alhamdulillah mrungu shindo ndumba ndubaki mbabititi hali kairu kana mo ba kana mo ujisa comme c'est ça mon frère Paparahim kairu kana mo Rana oufa kweli kabati Toamaya, j'accepte, il n'y a pas de Toamaya dans notre pays. Mais vaut mieux que tu sois en vie d'être à côté de ta famille, ou galère ou souffre, mais tu es avec ta famille, au lieu d'aller ailleurs, que tu restes en Libye ou Maroc, de souffrir. Aller prendre un bateau jusqu'à ce que tu trouves la mort où tu arrives. Nyezimunanike, Tawfik. Yaribé chez Mara ici, ya Rabbi.
ribeshi wanadamu wajuka na mahaba neti ya Rabbi, ribeshi wanadamu wajuka na mahaba neti ya hatu ba Mwenyezi Mungu, rikusudi ya Rabbi, uribeshi wanadamu mwanza mahaba neti ya Komor, ya jouto wa ufukara na usikini, wa Komor watiparu jueda mayot, ritiparu jukana haja na mayot, ritiparu juede plus, haukaya ya mtuku funda wewawe ya Rabbi. Watukufu ngando harma, et deuxième sujet. Deuxième sujet ikao ya mwana msharatu ikao Mwenyezi Mungu hamba iman wa imana mshe ulona nationalité française ya juwa mwana mme ikao mwana mme weiti mrulona fami uloja tuira maukanga msubutini mabieni mimi turamu Marseille ntina fami ntina nduzangu wanduzangu do wakomori pia akera dia matura mungio bana iradia huwa zangu ngio bana shawoyi ye mzima wengi hamadami haukaya weti mrulona atamba fami haja hajua manamshe ikao ulona nationalite ya zayawana banda yoshilana ni mwanamshe ola mwanamshe ola hamambie mwanamshe ola njohanza mdu rifanye mbapaksi. Merci beaucoup, Maman Marie-Youssouf. Merci beaucoup, Maman chérie. Hamambia ukaya, njohanza mdu rifanye paksi, ni mnike mapesa. Mwanamshe namba ukaya, mimi, ganjo juani husaidie. Shanganzo uke, sage. Ou respecte zorjo hadisi. Merci beaucoup, Mzimba Balashmi, ma sœur. Banda wa hadisi. Kajamreme ya mapesa menje na wayimru ufanyo mbahazi wima makali dans alaykum salam ham demande 4000 euros bokomo 4000 euros shahir ishohir mruanzoni kwa maisha ham demande 4000 euros na sigazo kazi paksi hunu ziwasuli dans le 8000 euros ziwasuli dans le 9000 euros même 10000 euros gabwazi fanyar zijua habotura bongo fit nsufitini ya wangu zinpia mzungu gujuo haukaya hajambe shani mbanu kwamba femme seule na bongo jokanyo tipia ngani na ngaume na ngo mliboneze maji yabo kanvumba paksi yengu ziju nongo zingamanya ntuzingamanya mtu wahadisi dene mwanamshona ye mwanamshona hamnikapri tanku mwanamae shamba ukaya yemana na hambia 4000 daboni joka ya kutsina mbamru ole wa uhunre haukanga mjwekeka hulola udanza utoze malizo saspura hunga mrumshe mwema ya hunike haunga mrumshe mwi ya hudunge wendeza dahi ya pat souci na prepare paksi jonike 4000 euros izo ziwe majana mane ekarba ziwe majana mane izo 2 millions buwakomo yishotsi hingu 4000 euros waelewana mwanadamu mola wende wafanye paksi na mrulo na nationalité 6 mois Bumrongo bana ula niko récépissé kawajabila même pas 2 mois 3 mois aparo niko séjour ya 1 an honikiwe séjour na bala hamnika 2000 rango usiku hayeu hakatsumona finalement hede ngudongo zitsambaza ukaya mwana msholange na ngoma c'est vrai hanika kirtasi shema na yalo na ngoma tsogoni tsaha yabeni mnike 2000 dabokaya abasasa sabansumtsa kuja kada wenaye gojuma umtsambaza udosbutu daboka ukadonaye kujaka usorto dawe naye ausikina tanke mwanamme ibili ukesaji uke mwanadamu wa marengweni udojoka mwanamshoi hawanza. Oui, Ibrahim Tawil 4000 euros hamba hasiba la bada hamnike 2000 osuko kaunda wa depose hanikuwa resepise mwanamshi kaja mafilisha hanikuwa sajure mwanamshi ampara mambia hasiabo hakawa hachange téléphone numéro téléphone gudongo ambia wangu bande mwanamshe se obligé ya pare wangu o wangu ndaye ya wambie wangu namba ashe ya harambi hariba nunga wena ngoma inji yede mana ya hutra tsorenga telefoni baharinga wena ngoma darukada wenae na mhadisi umnike 2000 ya umnike 2000 euro bande hawaraho abasaharu gwanzo 4000 na mwoni mwanada Muhammadu yenda ya saliso mwanamshe mzaza wana ya msikinia ya ukawe katina mbamu ya mwamba ukaya tsonika 4000 euro fanye pax
wafanye paksa mnika 2000 yakawa yato mnike 2000 yaso yomkazama pano huyu mwanama Mustafa Karima yomkazama pano ukaya balange na ngoma balada wenda zahe yato mtaha ulewa shawa hadisi 2000 n'importe quoi baiki hawara haho matsuzaya hawa tsumlola kajaju fanya paksa na oyambe 4000 langu gera bimrutsu hawara uzitsanda za mjiwa ya ukaya woi hawaraha ya ukaya wenge na ngoma ya ukaya mhadisi 2000 na bo mhadisi 4000 francs ngofanyo hazi hutlawa ha séjour ya enna hudiwa zakainu paksi ngujojwande ya block badinga wanadamu wala hitima paksi ngojuka wangujonda ya imenye hudiwa zakagabo mwanamshi afanya paksi na mbaba huwa nahe imana mrumeho ni kwa resepise hasiya wende haimenye wende mrume ya zadena ya mnika 6000 euro hedi hamenye gerabe mrika kujamdola yetsi hawara hao final mabanda hurengesa juru hutlao kutsuha beza abilisha ukansu kwa zomsalise ya mwanamshe kaunitsi mjimzima hahusikinia hawanziza hahupropozea 4000 euro iko 4000 euro ishotsi hindu bo sinema ishotsi hindu bo kisirani wanda wanadamu wala hitima weyi nu paksi ngujonda yamenye gamgiditsina nuhabie yimana nabi ya ngusikinio haukaya hakauhanza tanke frère kamjaka wadzima kaja parla la de nawe kaja partage no goza husu sentiment de nawe ye sentiment ka partage de husikina hunda kiltasi huja ha propose ya 4000 humnikeye 2000 huja uhunduye na sepise kaja hu demander 2000 raha uhunda sa jour hambia nike 2000 shoti hindu wamru fanyo hazi ibidi umnike 2000 unacho mkaza mapano ukati gotogo mkazari ila ngoma mhadisi 2000 mwana mshendo baikede mrumsha hao par exemple mmone yembaba yazadene mrumsha ha propose mrumahe ukayatoa 6000 yemrume haitoa fanye pax wewe yefikira yao bu mwanadamu wapeu ukati armo mjiwao mjifantomu wao ukati gotsongo menye mwanamsha huo ukawema na yampara ni wonge na jalu wonge na ngoma haukabalandizo sabantsumtsa n'importe quoi ye mwanamsha hanlabi ambabo twira na nifiwane wana hangu wano wara Mwenyezi Mungu na nirengi Mwenyezi Mungu na nrengu wana hangu kema na mmewaiti paruka na fikira za uhawara daminaye gamuhula bebo mwana mangu tila munjajo na nzilo hambia zekweni jeluka ya waka hadisi ikao yo njayamba ya mwanamsha ya jaya nipara butira waningabo mwanamme ikao tsinike karti bankeria hangu walio hambange na mna problemu yendia hule zinru hasivala yende haretire 1000 euro alafu bada haretire 1000 euro dija hambangu jon libe mapesa bada haretire 1000 euro na balaka chabangu haretire 1000 euro ije mwanamme wa saga mumsawata katsuni reponde no mparangu ni kupeo leo alafu butira munsoka za unsaidie upare mwanamme huo ya hunike mapesa hangu yo historika onjaya ba si paraula mwanamshe sabai hadisi lelo ambade helilo dada namba lelo si paraula mwanamme hajusebo mwana mitula mwana matula muje simweleza hadi sababu twira mwanamshe wezo rabo mapesa yao kajani pata wo hawara hangu botira nto riwona na hanonesa ze message hanonesa relation si woneza ngozo ntipia botira yongoma shatira mbuwa ya ukabale mwana mshola ilangoma bande mwana meula hende halola na wala kwa jakana relation ya ulolana shawaka usorte haka ugaspie mwana mme hende hata hanjia ngoma ngujwani parado frikayo nambia gamchojohe ya ndongowe shatsina upare mwana mme natunda upare mwanamme haneleza tsunduka bala wala kuli ngona relation wala kuli wakawazima sabi mwanamshi kabanuna betani ngoni paruna bi betani na banoi hawara hao ati kawona nziro hambia ka hawara hangu bandanda utiba n'importe quoi hadisi si esquive alaykum salam Julie mami shayi mwanamshi babotira Mwenyezi Mungu na rengo wana hangu wara Mwenyezi Mungu yanirengi wallahi mwanamme wonja paroka na minae walenja kana tafikira ya walenja paroka na fikira ya sha rikaushilia na tanke frère et sœur
tijati msaidia. Ibrahim militaire mzee wangu, longue vie à toi président Hidaula Haki, et comme Mwenyezi Mungu uhifadhi, hero njema yao inshallah. Watukufu, tijati tundu, si hundu mwanamme woi, ye mwanamme woi, hakawa hasibabu 2000 euro mwanamshika wa hamanziza waelewa na wafanye paksi ya mwanamshika jadimande mapesa menji shi mwanamshi hamambia ukaya raili kutina mru hunu Faransa si wishiliana bo mwanamaha tsonika 4000 euro rifanye paksi bo wakomo yumba bititi ze paksi sfanyo hunu gasfanyo ha 10,000 euro ze paksi sfanyo hunu gasfanyo ha 8,000 euro ze paksi sfanyo gasfanyo ha 11,000 euro e mwanamshawi habaga mjofanya ha 4,000 euro damina we waje wafanya ila paksi. Wa alaikum salam kamlas d'amour. Waje wafanya ila paksi. Subhanallah. Baada mwanamshi gana nationality kijalata wakati. Si moi mwanamme ula haparoni kele sepise. Kwa jabula mpatula mwa haparoni kwa sejour. Ula mwanamme badala hakatu wa 2000 wabaki 2000 ya juhi atlawe. Hutlawa hindi ha change hata numero. Geyo usungu kazi mwanamshi ula mapano ya ukaya. Vanema na namtlawa ramba 2000 hanika 4000. Subhanallah. Mwanamshi ndio just kutabi kufanya paksi denawe. Daiki hawaraho ya jwabaguni kwa 2000. Wumre la hitima. N'importe quoi. Finalement, ngum kazo mapano kawo hawara haho, na iti hawara haho. T'as pas honte au cinéma. Kutsufikir kayo paksi. Kutsufikir mwanamshi ngujoda ya bloqué. Tu serais foutu. Wanu wanade mwala hitima rangu kumwele hoja hunumanga. Muhammad wa hunga mwanamshi husikini ya hwanziza. Usuma ya Said wa alaikum salam. Ya hwanziza. Kujaona ya ukaya. Ya mwanamsho ina ni manzizo wana. Ni mbame bayi mwanamsho hangu. Game hunumanga. Game na wanasho hangu wa mjini. Kabati ya pado nifikiria. Ya mwanamsho ya nifikiria. Hanzani to harumatambu. Walaikum salam kwa simama. Yijari hadisi damina ye. Olu ya unike mwanamsho 2000 ntimize 4,000 euro. Shahuji hundu bo sinema. Guambie mwanamsho ya ukaya. Kutsumnika gumtangazo haumenya hosomo mjiwa haho ya ukaya no mwanamsholange na ngoma balaola ndabo na bansumanza hudiwa zakayo sejuru ya enna e mwanamsho hiyo pax gutsojonda yamenye na minga mludi nuhambi yemane mwanamshi ya nabanabe yabogu husikiniyo haukekanga wana akili ujobeza bale 2000 euro ndo wamnike ya complete haukaka haka wapeu hatsojonda direct ya menye sejuru hatsojonda direct ya menye paxi Panu kolinga wanadamu vraiment Mwenyezi Mungu narihifadhi. Mungu hamando hii deja uto woti mwana wao ambao humdeklare. Shayo paksi ya mwanamshe kao ya hwanziza. Ya hureme ya 4,000 shotsi 4,000 euro. Finalement gojo ufanye d'une manière ya umenya ya umsadise umtsamba zeke hawaraho. Iyo ngoma shakutsumana ya 2000 dauka ya muhadisi 2000 basi. Subhanallah. Gamledi nuhambie boshunga ipasi. Mrejeze 2000 dans une semaine. Ikakuja mrejeza ngujo menye paksi. Hauka ya mwanamshi hamando linudaika. Hauka haka wapeu. Hajoka hende hamenye. Na humenye. Humsadise. Ngomenyo. Gomvumbonai. Husia bongotu gomsijini. Wamba ula hawara haho. Ngena ngoma. Hushanje kutsumanza. Hudwa zake séjour waibandi ya huendeza ho niwe séjour ya enna en plus banda séjour ya enna uoma na msheikao mwafanya paksi gujuhenda ya menye hujizingama jizingamanyo haukao wahushawilio na hii kwa tuhunika kwa tuhubueme mwari ya huambia bo cinema kuzia bo cinema waelewa bo shunga ipasi daya uti mariage yoti séjour ya 10 ans wajuhamba yo séjour ya 10 ans ikahamenye tutambale kui mahakume yo minji shaen Mwenyezi Mungu naruniki khatima njema uhanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu arengeze roho za wanadamu walaze hitima watoyele wa yaukaya yemangani watole fasili ya paksi. Haukawi mwanamshe ikao ya rabbi chapeau. Chapeau. Chapeau.
we mwanamshe vraiment nsu imani yahe wallahi nsu ifani sana mwanamshe nsone mwanamshe huo nsone mwanamshe huo ya imani hiyo hutumenyewa yasa yalaziwa ya jilaze na ye mwanamme we hadi weza kawengu jujuende ya menye so ya nzoro hunde taratibu ani haditi na gumsikinio gumsikinio de mana ya nabi anifanye message mwanamme we ya mrejeze mapesa na be mnahanywa shoka na mwanamshe mrajina ajwa basatsi hundu 2000 vazi gamudu na block gamudu na menye eba ngojo unisali sodomba hulala nami uduhamba mihawaraho udamba mihawarao kama zunu hubo esprit mwanadamu hamanda we na mkira tibaga wanaume wenji walo wanaume makalibo shikao wenji watso uyelewele realite ya mwanadamu mrunjema baluka we huzaya mwanadamu na mruhundu kirta sodeza huihundu he mwana hao sheka hufanya paksi karatu be mwanamsho laila idi yahunika alafu karanzura be mwanadamu yare veye bebanga mwanadamu ikao wala hiti maluma ngabanu watsuna hata roho huyu mwa bidumre dene huyu mwa kaubidi ya kede familia hao mwana mshihamando ya wanziza unaukaya nike 4 milioni wondo wanadamu wanga wanzwa fanya mapaksi hunotungwa bagwanzao ma 10,000 na ma 11,000 alafu wewe husikiniwa 2,000 euro gejoke ajali 2,000 euro na wango fanyo hazi alafu ketu domenya na umsalise ya ukaulange na ngoma yedi mana nsuranga telefoni ya hedi mana change numero nsumtsa va hewandu wadompara umambia ukariba nu katsu utsaha ringawe na ngoma harimana mwana mshaba unja paru kadamina ye nja paru sulti damina ye uo mwana mahangu kilillahi alafu gamuhambio wallahi na Mwenyezi Mungu utsitsehebanga wone mnaipande honkodeni humgarde mnaipande wa Enna, ça va aller vite. Enna, ça se passe vite. Continuez comme ça, de dénigrer cette fille. Tu vas regretter de toute ta vie. À la fille Paxia, Gaijoko Sombanjeo. Nawe, kunaka ule Jesu hata 2,000 euro. Hauke manamshe wei katina rohumbi nawe. Yo hanza, yo ziza, hauka yo husikinia. Uja ujihansu kaya hurende ha fantôme, hurende ha vampire, gomsalise, nomji wa Faransa, kumkwaye hawara hao na mkamjaparo hadisi nongoza hawara kujaparo la lada wenae kamjaparo partage kamjaparo kanafikira madizo shabada hunikwa sejuru besengo fikiri ya ukaya ya bobe husa hundu nationalite ya Faransa ya bobe husa hundu ya 10 ans ngondo zaho dum kaza mapandu ngojo jisabo mrohangu msufari ya tahale wala nsuni kadefi shaga mwambie yolo haruma problemu ndawe haukaya abasanga we ampe joka hubale 2,000 euro hujahumnika wende hudeomo na tanke mwanamsho hao ndo hadisi tanke mwanamsho hao shahuse unde hamba hulalada wenaye ye mro hao kena ngoma ena jalu inji ika oblige umchange numero ya tude huparisa sha hulitse na ngowambo ye 2,000 euro ndizo madiana o mwanadamu ndoko hata dabale ro hao ure kaja tuparzo fanya paksi ya 2,000 euro subhanallah Nyana tuif Mwenyezi Mungu nani kimwana mshwakuru honku ba Mwenyezi Mungu amnikaro honku we Mwenyezi Mungu amnikaro honku buya tsuheda ya menye mafitianu che ya nipara ya neleza o ili nzone sautu kifuaiza nogozinu ye mwanadamu yetsa hesama haya pare wangu ya wapara pia ya mbere realite kaka japaru kadini mwanamshoi haukamnu mshomenyi habure Mshahure njema ngojo udumsalise mu cinema udamba ulale dona iharabo hakwa naume wenji wako mu lo Faransa van wodo jikaza rabu kati olatsirenge ngabwa saida mru serar bo avuka karat karanga bo saida on rubure soka katsulamba na swa komor karanga bo ngajo ngabwa saida on rubure ya saida mrubure banu mwanamme mfumbuni ni mjuao ikauti declare intervention za wanashoha waili wazaya wana ikao wavuriziwa kwa jakana mbaiza wangu baada tizaba wende wa declare wana wao shando alwa saida on rubure ndo mba mkomori wapeo mkomori mwanzarobi gerabe mwanamshe mwanza mapesa nyikumbi na mapesa ya lakafu alafu garu hambia bo sinema ganzo ukentu jifikiri haina mru wa mpara wakaumenye mwanamshe woi ukahulala donaye usubuti wambe
utsahe samaha upare mwanamshe na wangu ndio utsahe samaha wende wakensi ujelezo kaya hukahamba nrabo zila zonsi pia ubele 2000 euro mrejeze kujazifanya ye paksi ngejo umenyewa huko mwenede mwapeu n'importe quoi wanonede muhimu mrusungula wakomo habalaza hitima yare mazohula hajahunu hajajilisi ma problemu kam karavi madobu tuze hitima zenu kam zaza hitima zenu ni mloko more biwa na hanyu wabala hitima wa jamanga ze hitima wizonga zwano nao kwa tushida jifikira kwa banu wajimeta mdange na magale mlu hamado ya hunra shahafa na magale mlu hamado ya hunra bure mana mshitso ya manza ya manziza ya subutitso ya klawa ha 2000 euro ya tsugum kaza mapana watukufu ngandorme deuxième message troisième message kao iningyo badala ya wanadamu wengi juka warongoza wana watukufu fadhila za mpunda masuuzi mwanyanyasi kao hapu hamji mzima daina mwanyanya ulo vanu farata ikaw banda hapu hamji mzima mwanyanyasi woi ufanya hazi ya restaurant walaikum salam mama Fatima Ahmada walaikum salam Arleti banda ufanya hazi ya restaurant ngena mahakume harme restaurant yahe ya kufanya hazi harma l'hôtel ufanya zia l'hôtel badala ufanya zia l'hôtel watukufu ce qui est pur c'est quoi hafanya 10 ans izokweli walaikum salam ilham e makirta sarmiao ishoipande shashima urishahale jelikanga joka sonse pia ngabo wangu walona mahakume na mitsano mahishiri watsona kirta sarmwetsi sha watapala one waishi haja haone ya ukaya ngure ngumanya nyamo mjini hula hazini banda yeye ancien yole wanadene ma patron harenge manyanya ili aje adofanya plonge banda harenge manyanya ola hahundu récépissé autorisation de travail wa alaikum salam sakina banda harenge manyanya wede mwana mamo mjini liko hanzana mwanzani wangu halola Mwenyezi Mungu hamba kirtas oui bonjour Fatima Ahmada banda Mwenyezi Mungu hamba kirtasi ze kirtasi ya hundu récépissé ya autorisation de travail haja henda mbia patron wa ya ukaya gamina mwana ma ikawo njanza je hazini haukaya wo alhamdulillah yemfanya hazina jitihadi gamina confiance ya no hazini ye plongio yeti des plonges ze plonge ndo ko zifanya ikawo henda botasi no masivo sha mruhenda rangu botasi hata 15h 16h huzia hujaza walaikum salam asiyamari hende hula fanya intervention e mwanyanya ula harengwa na bala ye ancien ulo balange na 10 ans hatmwe hazila fanya hazi walaikum salam simaheri nami badele mwanyanya hende ikamongo ni mausiku ngone mwanyanya yobalia maji ejayo holelea yombi mwanyesho hilaba abanu linda lao ole wangar holele yao ile wahindi wanu wajeni wanu watirende nai hawati fitinie hawati fanya ndongombi wale walifanya tu pour t'attendre pouvoir kwa mwisho mzo hangu boyulo banu hakomante banu habaizoze mhundu yabwe habala mwanyanya hwedo hazine mwanyanya uwe hede hambeli ya bavuni na nyigangi na masahili hamfitinia yabwe deja bondongo hate mwanya yabo harongo yabo mwishi emala na kaza na sulinda yije mwanyanya ola gudongo bali ya maji jai holele yo hazini ulade zantu yandisa hwede hazini yende hata mwezi wa mando mwezi wa bidi mwezi wa raro hadisoka usemafu husoni maula mwanyanya ancien ulobala depuis longtemps hashidi hajua kaya mwanyanya ola katina kirtasi normal handisa rohombi banda ola mwanyanya ancien haile wake mwanyanya ola ufanye plonge gwanzu yafanye taratibu hata ya renge plasi ya he kuzinye ya do piha ya ke kuzinye
ika obligatoire yafanye tout pour tuanzia mbalance ya mfitini izola hunu Marseille na ula mrenda ha plonge wakati la ndisombeli akinyume ula nguyelewa katsuelewa finalement ula hanja fikira bano woinge na ngo ya dhumania yanzo janziga manyo hazini hangu na midi na mbala ujawa bahika habale mna majingu heleleyo hakaudom filme katum filme da on sait pas trop ya henti anka ikawaja problem yevidonga minyo banu batukufu ham filme byarenge mna majole ya holele ya o yanjia hopani ha ya holele ya o yanjarme et l'hôtel ya holele ya o yanjia hula holele ya o ha filme hati ye hadi wazauka ya olangu mmono izo yafanya oye manyanya ansengu mmono shaha sibala haruma mezi wane watanu gujione ya ukaya ngebe haleme wane plonge ngwanzu ya renge ya towe manyanye plasila ya renge hende hula hende hambalance hamambia ya ukaya vanu oide mana ama sevre yede nga ujazi ni shawonge na kirtasi ya rabo ye kirtasi ya rumia oyoti kirtasi ya ula patron banno yo kirtasi ya Ibrahim mzee wa hangu mzee militera Mwenyezi Mungu namtukuze hariditi wangu zikonfirme yabo gwambo zimhundu subhanallah mzee wa hangu mzee militera tuo ancien mzee wa hatu wa he Marseille nutsongu konfirme kaya zimhundu ya mwanyanya ya mbela onda hazini yenda ya mkaushia hasiba la bomro wangu ndambia patro ukaya patron bale mwana maula ulange ze papier kiltasi zila tizahi zila kiltasi za wangu na patro katsujua wo patro kao ye juif na bawo urenga wangu kao onoir sha katsujua ula ham confirmer batso mwambia ya bale ya kweli aje hatli ya mzingiri jina msajaja na problemu data patro parola ola mraza ancien amwambia nsubiri jobiro hajobiro hadis amba valuze kirtasi na lambilaneze kweli vanze kirtasi zurumia o deja we ancien nga wena 10 ans hunu vanze kirtasi zurumia o zim kirtasi zako da bazinza kweli na mangale mlo amado ikao hajolibwa mapesa tsoma shashi yekaende hata hende retraite hau hende hata hazi hajolibwa mapesa tsoma shashi shaula hende amfitini ya patron gu profite yetruila ya mdebarase baade makirtasi yanrabo he diza ikao ya ifanya hazini hamwambia ngebidoni baliza kula ba patron ezizandi sahin inurangu halin loba na tsparni sarugwa madazinu gamfanyo hazini normali gamfanyo jao ijabu patro gojodu nambia ni bale kirtasi hamaba mimru anyumeni njeno nesezo hamba ngamjokeze kirtasu zirumia o zinu kirtasi zanrabo utini heze usinsujo pare polisi eda nangeze kirtasi za kweli hamabia yanambia de mwanya nyiholo ya bufanye plonge subhanallah subhanallah ya rabbi mwanya nyongu hule do njema ya hubali ujahazini ujeurengwa hazini ya ufanye intervention baada gauna récépissé de travail autorisation de travail gojo umbalance hamatsomale na rohombi bahari ngwanzo urenge place ya haye subhanallah na mangale Mwenyezi Mungu kana zimshinda na magale Mwenyezi Mungu kana zimshinda hamambie kia nabia de manyanyu huo valaye gaja kana fikira kade manyanya hamba patroje hamba wodi ya jabani anambia kaze kirtasi tiza nguhujo hanivumula ne zina laho normal yabonke bido usibali patron hakanzaji débarrasser banda ola ancien yafanya hazi la depuis longtemps yabonke joko obligatoire ya libwa mapesa menji yekangu joka uzie hazi yekazo zontipia ika obligatoire ya profite situation ya di débarrasse ola mwambia patron mpare ya jebano ya dia confirme ola patron hampara hauka wala ukadori ninga yabonyi wanadamu mlo mafitna makane tuzonya nyenye muhazini mlo juma wamenyelea mlo wajina wafitinia na mdo joka ya wazungu wanu okwadonyanyara ofitina manyanyi hukutojo paramambe yanambia mlu kadha yaboga mjisijina uharma mijia hani yaboga mjisijini uharma mijia hani gamjisijini uharma enti hakango do fitina manyanyi ye patro ba ikatwaza heke hipokriti guvumbuka yanambia mlu kadha ya Rabbi subhanallah arudhi zihuziwa madongo ya huziwa mbezi huziwa dhahabu zihuziwa
malaho ya huziwa rijemanga jerike konyo nzima ritsahe rihimiliane rijarihimiliana hashari na rohombi haufitiniana kumkwazi hazizini ya Rabbi. Hani mrugonzo aleri viki kauka jakliniwa, hani mrugonzo aleri viki ya hemanyanya. Subhanallah ya Latif. Mola patro hampara hopani hamabia nto hamba rungu wabanu yaishi ye hajofanya hajo hamba hira hajo hamba rabo hamba izuko libo patro izakirtasi zoti zahe hamba mrukada ya Rabbi sabu hokansi ya avoué devant son frère, hokansi ya avoué ya sbuti yambe bada hambila ya repete hamba yo para mrukada zakirtasi zoti zaha vahe mwenye nyasu namba patro. Ya pas de souci. Wati mrika nga wa mjeni. Wa ulenga wa mrika wafanya hazi au noir. Bahata nga wana warabu waloba wafanya hazi au noir. Nimiga mfanya hazi au noir. Wa jani balance. Wadzo nende zangu. Shaswa komori si ujamba nukuhamba grigri. Wa ujua fasiliazi gangi bo patra. Gamriditi na nuhambe ba mondo zangu. Fasiliani gangi mwanadamu woyi. Yo ufanya nyigangi na masahiri hadoholele ya hunu loteli komkuwa ya rengeze pouvari wewe baike husiwani wadenga wena problemu iladeli ya fasilio gawena problemu ya rengeze malizao ya tiparjula wa hazini vanu udoma njizizo mshahara ya keshefu wa heloteli patro hamba je hamba wi ya voga mhoneso hakawede mwanama hajani fitinia shamimi sika vigila ukaya hadoba la maji si wakomori su hamba nyigangi walikum islam dari ya buro si hamba nyigangi ya buga mhoneso c'est ce qu'on appelle les gris-gris. Haboué téléphone ya hahe, patro haonola, uyasongo urenge maji, yose kuwa ho loteli, yose kuwa ho hula, yotsabazala ho kuzinye, yotsabaza hula pia. Hamambia yinu efasili ya banu, gwanzo haina wakati do mwenjezi zo mshahara. Efasili ya banu, gwanzo haina wakati, henu wakati wandu wajo ujabanu, ya hundeza pouvoiri, ya kede manziwa, ya doanziwa yeye, heni mdu hazujoka na ujoka banu ya toloende zahi ya kede chef patro hangalia haono rango usiku la tsunguba lia ijao yovuriza ula patro azigarasha hiswa bakwa na mtsoro hanyo wali mwendezana gamonero hombi ya mwanadamu ya dhumani ya upeu gamonero hombi ya mwanadamu ya dhumani ya upeu hahansi ukagudu ya balanse manyanya na bale manyanya Mwenyezi Mungu kujoka umnike imani ya shinde ya mfilme na mangalika gajaka ya mfilme ya lawi balende za ibanda hadhulimi wapanda diza ula ya kibala ya dufanye batani ya hila ya Latif. Subhanallah kariransi zero hombi kariransi zero hombi raka wanadamu wa hanzana isinga wanadamu wa jumla umoi isinga wanadamu wa jumla anioi hafanya izo minajofanya haukaka urabake manyanya deja ngefe manyanya nge bizarre hamaliza patro pia ukaya yenu fasila banu udoka made fasila banu ya dohunda ya kane mahaba harma warmoletel fasila banu ya renge ya keshe farmer yelotel fasila banu yenu jojabani ya dunga ya bak bahinde fasila banu bo patro haono izo kweli haono bola renge mnamaji ya sugonja itsabaza holelea patro awambia na mtsuro hanyo ili mwendezani shaiko obligatoire ya jane leze ya mebotura rongozo wa komorwede mwanama na mpara na mbiazini na mfanya intervention hajahara ni hana rohombi eske nyinyi gamjos mutima beba hana rohombi gamjos mutima beba hana rohombi au hafanyano je vais voir les cœurs LGM hafanyano au hafanyanai deja mzohangu anjibunu amba hafanyano zongo amba ukaya eza mhunda kaka hajua rongo joka hafanya woba ya dungu waka mandai kwa ya mfitini yangi abongo fanyo hazi. Subhanallah eske mjofanya watukufu ye mjo mfitinia uwe haka nadra ya uneseze video za manyanya haujoka haransi hendeza haransi manyanya fanyo hazi manyanya ikaya mbela haronhombi na muwankutu ya jia mbalanso hazini ya jia mbalans ya jia mfitinia mahakume yenda basi ya joka wakati shomeri ya mdhulumi ya ulona ulezi
C'est vrai que dans ces conditions, ça nous avons kirtas. Subhanallah ya Rabbi. Nyezi munamni kiratima njema. Yarnike mwisomo ema. Yarjane jokana heri duniani. Abou Bakar m'a dit, tu me cherches avec tes collègues Amdjoka, tu plaisantes. C'est pour ça que je ne peux pas te répondre n'importe quoi. Tu plaisantes. Arrête de faire commentaire comme ça. Abou Bakar, arrête de faire commentaire de n'importe quoi. T'es un ami à moi, arrête de faire des commentaires de n'importe quoi. Parce que tu sais, tu me connais. Que moi, je ne rigole pas. Et je perds la personne. Arrête de faire des commentaires bizarres, mon frère Abou Bakar. Ok? T'es un ami, à la fois, t'es là où tu fais des commentaires bizarres. Ça m'énerve. N'importe quoi. Rectifie commentaire, là. Sinon, je vais te bloquer. Non, ce qu'on parle, ça me corrige. T'es un ami à moi. Et t'es là, tu commentes des commentaires, n'importe quoi. Ningam Jonaka yo bêtise. J'en veux dire qu'on a bêtise. Nous, le Shangaza, me dit qu'il y a Shangaza. Hamavan Mingami Paris, c'est ça. Rectifie ton commentaire avant que je te bloque. N'importe quoi. T'es un ami à moi, tu commentes n'importe quoi. Comme si tu ne me connais pas. Rectifie ton commentaire, sinon je vais te bloquer tout de suite. T'es un frère, t'es un ami. Olewa, à la fois que l'on fait un commentaire sous là-bas. Hamango Jokamu Shangazi. Gabon Bukoshi d'un Shangaza. Non, c'est un commentaire bizarre que moi et mes amis, on te cherche, on va venir à Marseille. N'abord, je dois quand même parler. J'adore me dire d'animage. N'sojo jamim. À la fois qu'on fait un commentaire fantôme. Rectifie-toi, je te dis. Quand tu dis rectifie, je me bloque. N'importe quoi. Non, vous dites rectifie, il ne faut pas faire de commentaires bizarres. Watu kufo. Gardira beukaya inuro hombi. Rohombi kezaya lulu. Na mrenso upeu. Nyuaneda mwikao. Gani hunu Faransa. Nyuaneda mwikao gani hunu manga. Heni aronga njema na shukuri ya himidie. Ngorengwa honda hazini ni mwanya nyuho. Ya hurengi hazini. Ya fanye tu portu. Ya fanye heni za hufanya. Hunde hashari. Hunde hashari soni mwa. Ça veut dire quoi ça? Waupeu. Yoro hombi. Imanyanyiko obligatoire. Ya toi vidéo ya hobanda kaujwa ukaya wadiso changer pendant 5 mois. Ya ubeo hazini hao. Ya ufanye intervention hazini. Harambo ukaya wadiso mchanger. Ika obligatoire ya hufilme. Izo ufanya hazini. Cha ujihundu na betanudo kansu na bangudu wa mfitini. Kuchujwa kagena ulezi. Gena mrumshe, gena wana, mpua mji mzima, region nzima, mji mzima, mwanzani. Haunu wanadamu wajina unukangu hurengu behazini, bari hundu lesepise nyumenide humenyoshe hito. Ujura dihe mwanadamu wapeu, lesepise. Mlu utogo unga lesepise jono ukaya, bala ye deja nge manga, bala deja rende ha Emmanuel Macron. Ngobalo rohombi na upeu ndio fitine mwanyanyo hazini. Diza yafanya hazini na uhazini hao. Wenda basi yenda wamfitinia. Finalement ngoji wansi ya ukaya bongo joka uhuransi. Mwenyezi Mungu hamnika taufiki na hikma. Walaikum salam mama Rashida. Hamnika taufiki na hikma. Haka uhufilme banda harambo ya ukaya. Nguo utsongo tsamba zaima je sais pas. Ugangi. Holoteli. Na haramba kade jango mshanjeyo ika obligatoire ya hufilme yeka jaka ya hufilme joka yeye ala wahazini waiche wala ikaja ubala harombi haka ubala harombi kaja johubalia ya utwe yani ya utwe hazini shahode hubalie matwa vampire ne mafu ya demo wede gomfitino barangwa nzode wado pia wewe urenge place yae na wo hukaulibwa 1200
Ndio kleze kër ke son saïdja. Yeso saïdja ura. Vous pouvez mettre le cœur et que son saïdja. Oui, je vois le cœur et son saïdja. Watukofu. Mwenyezi Mungu narnike hikma, yarnike taufik, likiwa nadamu abdo rekonese njema, likiwa nadamu abdo shukuria njema, rirenti zero hombi, bagasi wanadamu wapeu, warengwani manyanyo hazini, utitona ukaya, utito mtunda kawa katina kirtas, warenga manyanyo hazini wanekawa 100 njema, wihana nziza, kamkara dumaranti zero hombi za hanyo, bari sufre ho jamanga, uwinju hatu 90%, haswado ushababi, ribiru ho barini ho javanu, ribiru ho barini ho javanu, ritapala ho javanu, mjahunu manga, ulu ya hanzana, like konyo nzima, rifanye jondo rwa jina, riparane muhazini, rikane fierte, ya ukawedi ansaisha hazi, wedi anreda njema, shangonsi ya ukawei katina kirtasi, na wengu fanyo mbahazi njema, mimi gamina kirtasi, gamuhoso zanu, wei katina kirtasi, ngupiho, wei katina kirtasi, nguli wamenji, mimi gamina kirtasi, gamlibo mbabititi, na mretse matsomale, mriye Mwenyezi Mungu, na mangalero habi ya mfanya weda ya mbatso hazini, baba na ngonsikeza nyigangizahe, gajuka ureisise, hindi hafitine mwanyanya, Mwenyezi Mungu bahe akaumbenulia, wende mrubahe, ula mruaye, yambe patro mpare ya jebanu, ya mpare wenda bala, patro ya mwambi ukaya, rudi wambe iso wanambia, ngiyo oblige yambe, baike se honte, même si il était mal, il avait mal, il est obligatoire à avouer devant son frère Yaukaya. Zekirta sizoti zahae, les dinalahi lomba mrukada. Il a avoué devant son frère, wakati yo, ye mwanyanya yambie patre Yaukaya, si wakomori, gabwanduka ufanya nyigangi na nyigangi zomba gri-gri, wei haji prepare, haukaya ngwanzo uduka mwadebu patro, ngwanzo ya hundrema haba harmwe loteli, heni ujojabanu, ya dungu alaikum salam mama kaeli, heni ujojabanu ya mrohazi ya dungwa ya renge ushefu yeye ya kejera harme loteli alafu demana ya renge majiano angalia bo patron ya tsongo holele ya hunu loteli ola patron haone bo mjomba lone maji ya tsongo holele kajaji fikire ya ukaya zenyi gangige jojo kakazikiri ngwa ijalia patron hawambia na mrohenyo waili rohombi keza ya lulu huji prepare kangondo waziga manyanyo nana Mwenyezi Mungu bahe akauhonesa nane resepise waihunra hero hombi yaho jomkinisha kakushanjewa haukaya wena rohombi uo upewu uhide manyanyu homo mjini mazani waho yo ukaudohendo hahe mkaupartage mkawanzana hao no wenji wa mjini kaja warenga wendo hazini hao shaha ufanya intervention bandayi ancien gena 10 au hazini hafanya intervention hurengo hazini hija hubali ya rohombi hurendi hashani hurendi hakisirani huja humkama problemu humbata humfitinia finalma ya dungo hazini bagwanzo urenge badala ya hai uzie plonge Mwenyezi Mungu akanza unesia ukaya ye rohombi waibali ya rangu dole dobi ye manyanyu hatuka wijua Mwenyezi Mungu hambeni la mwambia mfilme ou garde archivu de bwana uha prepare char finalement honde humbalance ye video ila wabanda ukautlia ye maji ne malala uholetoli patro hamtuani nyowaili shao hanza Mwenyezi Mungu najelo na de Muhammad wanu wadojwa karija harmwetsino lijajeritsahe hani mru hajaji yatsahe lila wa harmatambu yombi homru menyele mru le sutru homru angamiza mru maisha haukasonti pia kabati ya jamanga hafasilite ikangabu ya jamanga hafasilite mdisputina bimiti jamanga hafasilite mimi tunamuti jamanga facilite shagamina ze douleur za wanadamu wasufre ho jamanga gamina ze douleur za wanadamu wapashia zemeli gamina ze douleur za wanadamu wahuzaze arudhi mimi nja huza arudhi mimi nsina hata natoa si tunwa visa si lipiwa biye si niko argent de poche si bedwa tijati depose wa Faransa chakina utsonga ukaya ze douleur za wanama izon suzi sante gamzi sante gamzisante ze douleur gamsante wafumo barini
gamsantu wa biromo barini, gamsantu wa huzauze arudhi, gamsantu wa huzauze ani imbaiza place za hao izo mimi gamzi sante hauka je suis partant, je suis pauvre, mi maskini shabanda banda kasima maskini. Mwenyezi Mungu hanijana hoja hunu njahuze mba ardhi nzima rulonio shatifanya msafara. Mwenyezi Mungu ujomheza haju janyora ya mtukuze kiki de la République badala hanifanya msafara hafanyia wenji kwa timare konesa shamusu mutiti zamba haukaya nja ani njato wa nina wili njahula ni visa ni de valizi na kahuja tinikiwa mapesa tsi hulunguo seta mwe valizi tijamanga shakina utunga banda tija facilite ya ukabwana damu pia waja facilite ya Rabbi. Karikara vira skina ze fami za hatu, karikara vira anza ze fami za hatu, karikara vira dojo ripuha rumatambu hujamanga, karikara vira dojo kaya hula wafukumo rijifaransa risufre, karikara vira dojo kaya henya wasuli hunu hajaji hatsahe, karika matajiri jo kariba kwa simbi rijere zemani lonizo shima na raja hunu s'il vous plaît nga wasinyalo na mmeteze que shima nya raja hunu debu raja hunu hatambu na mashaka debu nanzoro hubirize fami benda ze fami ngo harma tambu sharji hansi na upe una uredana nayi finalement manya nyongura ngo hazini wende hunande hashari hosoni mahe manya nyongura ngo hazini wende hunande ha virus hosoni mahe manya nyongura ngo hazini wende humfitinia subhanallah wa kumuri swana damu jesisi sawa wende hujini se shafuha angale video yo kabande manya nyuhanere yayo katire ngeti publie wangwa huone bwa bale majia la utsongo unjarmo le tenu utsongo zunguli uholele ya emasahir. Subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema nike musumama ya Rabb. Mwenyezi Mungu arjali kwa nadamu kuzana njema hon duniani. Mwenyezi Mungu arpuno nadamu wapi ya Rabb. Watukufu gamjuka utoa appeli shaze appeli nsina utoa harma numero normal au katsonu mama hangu yabo ndungu jopara harma messenger ndugu jopara harma messenger au kaya ngamlumio iPad yabwe pisi tiklabano shambu kwa tujopara sha insha Allah ngamjula telefoni leo ya heze appel amjula telefoni ya heze appel ili wanduwa participa onese upeu wa huwa nadamu wajihansi juma ufitiniana na ruhombi na umenyeleana au karuhombi keza ya lulu wanduna wapare harma messenger wandua participe waonese wa upeo heze suje kao dora zamba wakati kao gari zamba o ruanenizo ilizichange na rambe nezichange au kai mwenye changement Mwenyezi Mungu ruhombi keza ya lulu zinuka zajilia wanu waibasi sazijilia wenji wajibala haruhombi yebazia hawa jansuka yangu afitinia haumen. Assalamu alaikum mama chérie. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu l'as mon femme, vous l'avez dit à baraka. Salam maman, salam, ça vraiment je suis content. Je suis content de vous enrichir. Neka ujuana hele mgwa wese no wa ino bazitani ape wana damu agenda ngwe ya mke heri kambwa venzi inshallah ya rabbal alamin. Inshallah maman. Donc, tu candidates babi comme d'habitude, on gagne des babi au point de voir madame Mewoyi à panier Pax. Voiture à zéro qui soit zéro parce que vraiment Katinga réduit ça au zéhafula, les crises cardiaques, les tensions, les sia ou on a des mouvements zéhafula zéro au pan on réduit ça au cartouche de la boîte tata. Watijuvano kwa cha udhulumifu kabati mwanadamu wanzwa bwele ticho ya une mananya ya mananya huwa mdenda jema umoja wendo hakadiwa ho handani wa hapo basi munga tsomba mbai komori ngenda una ingenda una ingenda una ehenge wenda una ingisirilo munga sipakanyao isirilo karkana yuro njema rakana ni nzima rakakonyo nzima la shilizana yujune mananya wa mudi yani habwe hanyo haurifa bahati ya umambio kana assalamu alaikum ya ibeshi ya homone niya rarongoza nandu ranzana donc babinjwa mbi mwanamume ukana maskina ajilasa watoto walao kumaruja wa badi ya tarumba hakuna kwa tujua enti kwa tina hata bashari ya wejua huko kwa tina hata banongo wejua huko chawa bala tarumba mtonza makaratasi ujua yunda makaratasi ya kianjala hao
e mwanamume wafanya naye na tafadhali mdoka na baraka parce que vanu meza kanaka jamike mapesa kabisha shadi mana msho hawo ya hozwa niwe ya ureda tema wali wakati udungu wanai wenze namna hiyo hadiwaza ukala bandu banishia enda yo botura mwamratini sho wakati ajoka ule nouvelle ujo uzisiwa ze ujo uzisiwa ujo uzisiwa karatasi ya nyumba au mwenje au bandu kuchoka yonti ya hema na mshewongeli ya nouvelle bono izo pia hadiwaza ukayose yunga bwandu ni kwanza ena wareje wali watai tena watuniki wa tena nga wandu wengi waniki wafanya pax kwa kwanza ena wareje wali warunovele watuniki wa tena ndio mbavyo kaja pikiri chemana mshwahidi ya mwozwani ye na kisha mjua bwana bakananga wandu nikabura botira sika le maronier sika mna manajira hangu mumale hajana ndikana bumanga mina mwanamme ulona 45 ulona mrumshe na wana ufanyo hazi ya hizainu ya maidilinu ala na wana ujanzo mjia fanye vaccine abangu taumdu kujotoa 15,000 euro yani kemdu na kujotoa 1,000 euro ya mnike hata yanikiwa ya complete zima bekana tena ujua ikati ono mana ujokubalukana ye mana au mana mahangu ujokubalukana ye mana mahangu hamguna mtume mtumtsamba ndo njombe ndazema yakubali hamguna mtume kwa tisifanya bila ngamjo zifanya chanti na urenga mapesa nende na deposit dossier leo ni pema hudu watu wabili ni fya keka hudu babo tibi haramu na wati mdulumu sina ujua bayi mdo asabekaze na botura ngenda ujuska 15 na mwanangu mtiti ulona 22 ans mwanamume haparani mna mwanamshia haja wadoka lekoli tima kuna balada lekoli komori makalikoli tima paraba anu amabiokana ozwani mibo chawe ujende dafanye pax banga mjoni kasi kumikero wao ndio fanye pax ndio ndio bakatasi wao hatango hangi mwana bachi taka usabata bakana boy kujawe kudo azifanye kwa ono kana ngomba de service ndio azifanye vazi sha imbaziaje tukubali donc on a regezeze ni azikenti mwana mimi kufanya naye wao hatango mwana msheweka tunda waba sababu paxi la il a ma concubinage sham déclaré il a ti mariage hata mariage yo mtu kaka mchazaya ujoda bakaba ni mwana mehola kabunia damba kunanzo jatumba nakatunanza baraka ustapa pie ebadongo mbi akunda banu mbu kamakini ekauzaya udeclarer mwana ngojukana kweli mwana wa hao parce que bojo fanywa ADN iyo doko kuna ujogopa bakayo hundu sababu de mwana ajibu rilu ya mzazi chapaxi yo timba ngabudo fanya mzaha mwana meona mleto uchafu na mleto uchafu botura zambe subuti zambe hajiku ba watoto wa jabanu waduka zemeli kweli wao utungo barisha mwana utungo na mjimsta hamilie zero za news ke makini ba mnyezi ngwa mbisa ni bari ni atumdenga ni alenganwa na nyani ya mdati ni wasudi majabanu ya bongeni ridiki ya joka umikani sobela udhuluma na wazazi yo na ficho hata mana yuma na mshwa yaure ya ufanye ndazi amalizo inde mana kosi wanjume makastasi botura mutina kwa mziwa nayo oui minti la nationalité shanga bina réintégration ya parti za maparanta yo haina mtu unajofanyia bashi wa kukume wa jongo wakati huo chambrungu tonokana ingizo za je bana kazi yetu nderi aliyosi uleto ability ni kanga mfanyo mtu uchoshukori kwa na banti mdede zema nizifanye fillah wi mwanadamu ya kubalkana mwana mahangu ngono njamwambia mapesa shangu jokubalkana mwana mahangu mangu kazi kungujo jotangani ekaisha kanga mimwada ngujo jandaulie chawo wo ye darubaile yinu no c'est trop mingine mwanamshe huo kwamba italanga mwambie mwanamshe atili atale yatili wamba baba katimidero yukatimidero ni kombrumbu wa berger ngo berger mndo ndani aho mwambie kana ngamo berger changa mwanzo wakati ujoji wa udoni kakata euro ya boda combien de mois yo 4,000 euros bono shango ndo tashwa maisha uonekana bwani kwa ya ena ko basi aisa ndo lulu adwaza kayo mujukaza renouveler ujoka ujiswa jusqu'à de domicile na mwanamshi akubali yafanye vaccine na mbulo na wana na jokana bwambage na mbumume yekaka tufanya hazinguli wa RSA ya bongo mungu zisiwa pasonge na mbumume abokutiwa weche abarege risko akana ngo mungu ziziwa bonga na mndume na kufanyo hazi ya boda mwe wa declare RSA wazima kana bonga akuna kubliwa amadi wa kubliwa kana kwa pamstori na weche bungule ngo riska madi yombe saidi mana nyadi akenti mtende nai ukiura zero ngizo zero banu wangu jwanga bila banu pia parce que kama tembu jonda mdu amdesa kruga ba unda kana ngo lolo ngo bizo toka mjo la ngamjo to wa mali hata mbo kwa kwa bala ndabo hata zendo la mfanya wonga mchongo bala ndabo bala kama mfanya kila kana mdadele
alaikum shola rishiyane ke wazima rizaye razane shanga mnamlole bamsao papier anzekambali ya wizo gizombi ba Mwenyezi Mungu ngutsoza ngamiza na ngoma ndoni aka alama binia enia mwiti ya uyobi ba Mwenyezi Mungu kachiwa sulisha bana na wale tu watafadhwa wale mwana mungu mmoja parce que mwana mshoyo daika wallahi watala mimzaza lo daika na beroni bengemina mimzaza wakati wo so yando kana ulamdo na kana fanye paka mimi na yeye sasa mana naye katoda mnyango enza ya mudasi abatela babyado nyo atojo bwayo atala kejejo le rahise asojo parwa bwayo ngo tukana bwa sangu de maisha bange na gena séjour ya enna ya paxo zitima mama wallahi onko sujenda wallahi tabagai wanware mahiti marazi komori wazibala ujahunu na vanuna ndo kwa hamu na mtambia kuona washeni wana zibana hamu na nywana she wangu na ndo kwa hamu wandu walobonzi wajao bantu wasubala bakantasi wangu nduna ndo tunda bantu wandu bakawezi wakawida komori ngawata wakawupira mbe nduna ndo tunda shedu mdiare ngawo nduna tunde shedu mdiare ngawo ndo atirega ndu shijachikanja na beka uzaya mwana na ndamwiro bi basate mwana mjo hamwi awiga bakawufira mbe baba ekenda mungi yobe ya baba basi kaurege mlevi ya ulola mvura bangena mna vinyo bahe mwana damu yotoka damu ya kilevi nduna ndo tunde mrume mdiyo mdenga baba ni madinu inu yumbi waona damu bali Mwenyezi Mungu alivya hundunia ne rija wazi ngeli kauvazwa bangu ngajoka hwenda ndiva badia bafuta kana kukabala mali au dhahabu au nyumba sheze nafsa muzahatu za amali rifanyao imwe denia ya holkenia honzo njema ubweni ya honzo da hafu no wana umaho no wana nyuho wana nyuho dona nguna mzaidi mdo ukana baraka mwana mdo ukana baraka nguna mzaidi ya kahilu mgaja ndo na pia kwa kiamadaye ay mwana ulange miangu na mhaulie nguna mhaulie mga mnike mwisto mwema mga mhaulie tabia bia shembo ufara kaje tabia bia engo chouza hindini zenyangi zombi bali wado bakani komoringi obi kama ekaimisha ningi obi basi wandu tuere wala isi ujoka mwi ekomori ni hayo yo bila ngwale bahini raisi ujo ngusojoka mwi ye tirore na madeli uzamba wonga wangu tiro na wangu wala wonse wala wa mapubeti barona mushini na sizinji wo hachwe jirani opemba hindu yo pare jirana jali ekati jana ngena nzaya kati papa hindu ne pia mutinya ali kabasi ndungo rudwa mapubeti komori kama ule basi mbona parone ridiki ndura stahimilie shauzul Muhammad wala kuliali kazirendo izaewo yale ngamdo hazini afanyando kwa toa video afanyando video kwa ngachamba kana sina uizi kariu farana ufiwa hai ngami hazini nureke bawo de mana manje na utoba hazini shamwaheda udhulumisha banu utele Mwenyezi Mungu kaja humbie bahati ukana uliwa mapesa mengi ya madami kaja humbiwa unikajwa mimi bahati yangu yija inde bahati yangu shukuria aye mwana mawo isifanyando kuna mdenga bashakuwa ungabishi daima ukana tisaidie mwana mawo ya haja mungu hazi na uliwa mejama na dami nguna ali ujifari mangu kana ujisukutombe ukana umdelezema shaudu badi ya rohambilia ukana nguswaza tolo hazi amgala afanyando mbambuniza abto ababu wadungana waili waro enu jojo sabele areme mdu ujo saka jusale gba wore boturamu ga songo jo ka wali mremme bo itajo limpato limto wewe aunga mujo nkahere kamwa benze mgazi badi dende nyambi ngari keheri watoto wajao wajao nyume ni wanu watuliliwa kema kimba banga wanu bano botura nga wanu na mahakumera kwa sina papie nga wanu na mahakume botura kwa sina makaratasi shakwa tuhiba watuwa wandu hata ulola kwa jalola ukara hapa tayari kwa ya ulola wazo wandu washe wajo shina nao au kwa jaumbiwa haina mnalombe kana kujole ridiki yo mungu ya msisi yangu bade jumansi wao wabiro barini wakana ona wananyao waono wadangu barini wafu wao Mwenyezi Mungu awafukisha jamano ikawa bidii watu kana alhamdulillah wa swala za sura na sujuda na sujudi ya Mwenyezi Mungu wao wasulisha bano wakemakini kana wasufo barini wajabano yekati da umuma mahane kati maamini mahamitano shangwa jomura maisha chaudu mifokana na tsodume mwanamshwangu bande lazima na tsupata yibudi kaze ifeli na bunga bina nasho hangu ala kuli hali Mwenyezi Mungu arike mwisho mwema na wewe utilemo weza baba wajodoka iwa roba kwa kujuza hata ngamjobona hombonyo wangu wajibujuha hata ngamjobona hombonyo jode zaba rondo kala baraka maraba menji mama
Watukufu, Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, yarnike mwiso mwema, kama mahapara ya bosi ubayale buku. Limonesani ya ukaya izorwana odowana ilie mkomori ya nshinro, ilie mwanamshe mkomori ya nshinro, ilie mzaze mkomori ya nshinro, ilie mshababi mkomori ya nshinro, karjahe ya dun maneri ya ukaya ngari hoba nutsozo adabu, shangari zambao izo ikao dozijilio wakati ikao siwaba, yekari nikiwa rizitundu ze deux côtés ili runde solution, ge wakatio rija haruma ze message. Jedika isi ujo hwambilwa nge wakatio yekari pare kote opposé rihundu namna ritsa solution privée ne ritiji haruma réseaux sociaux. Nyezi Mungu narnike hatima njema, narnike mwiso mwema. Nyezi Mungu nanponesha rishaho bonasemu mitimro azali walanja juparjo kamro azali. Mimi kike de la République ili hanjema inshallah shatsi hambi izoranzo changement sha ezijilio komori gawe responsable bonasemu gami responsable gasima responsable au kahason sipia gasima hypocrite katswambila na kweli shangambila na nrabo Lomba Mwenyezi Mungu ajalie wajemrika ujuka na mahaba ni marania ho hanze Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu narengeze zero haukaya wasi hawasi gasi unulaya rimilia na hashari ngarfitinia nao muhazini mrungu paru manyanyo hazini mrungu anzu yatunde ebanu yani paru hazini weize mali yalibwao haubanu zinkirtasi zahae ebanu anzu ni patro na mnaje bangu ntujanzu ni patro mafitina menji na upeudo ulio hosomwa swa komori hunulaya juma umiliana hashari koma mwanadamu ya joka hanza zishange harmweti wakati kaunga nyimanga kamtwanzana shamuhimiliana mrende hamro na baruti koma manzo nti ibasau hensi ya komori wakati ka uhimilie mwanyanyuho haroho mbi kutumu hanza umone ya avance nongo hamadi zo kazna par jendata zike kabuli ekasi wasi karti wanadamu uhimiliana hanjema ngasi wenji hawinji hasonsi pia ngasi harmweti ino garuanao ili Mwenyezi Mungu yarnike kabuli hensi ya komori change na bosisi wasi hawasi oli ya uprotege famino wana huwa neglige huwa ranti kutu hafili hanao kutu watunda ledzitola holi himi harohombi haureme mwanyanyuho momjini hamandawe hauye mwanyanyuho mkomori hamandawe vahe Mwenyezi Mungu ono kaya linitwa ifala faze muo gwanzao yensi hawa ishange na huwa hawa ongwa uwa izero Mwenyezi Mungu jonetizara isimuira ilinga siwai ena mnajoju kwamba kakarsiwai wakati kaungawe hazini kutsone ya ukangawe nerivikia hao ye mwanyanyuho nerivikia hae shauhimi hashari ha fitna ili umenyele mwanyanyuho nabo kuna kaushida ufanye plonji uliditse na uke kuzinye c'est impossible ngojo fanye plonji ulense plonji ubehondo ake kuzinye hauke kuzinye ubehahula utolarmo kuzinye ubeharma plonji sharibaki ha matsomale ya ukaya ngwanzoze hazi zilohula uke servezi hauke kuzinye hauke ufanye plonge zensi pia uzirenge izoro hombirloni izo na mangalo wanadamu wahima hashari na upe walo juma ufitinia na muhazini walo juma umenyelo wanyanya ikaudwa warenga muhazini wawabeha muhazini wanzu wahimile hashari ili wahundeze pouvoir da woi hatrende woi ancien chakati na kirtasi mingami na kirtasi ifoni mdunge mmono eza hundra woi eza mhunda habala rohombi Mwenyezi Mungu akanza mwenese ukaya heliwa bala fitina ndua fitine mwanyanyuho osomwa patro uambe ukaya izo kirtasi zoti zahe ledzina la hilo amba mrukadha hudua za ukaya balawa wa hukamru wa masahiri ukajuma utsuholele ya maji na nyigangi harumwele tele mwanyanyuho hakawona hero hombi wakanio hahufilme ili yalinde usiku jokanza ili jomklama problem mwende humbalance hatuwaze video hone sa patro ya ukaya uiba hedo holele ya masahiri gri huniloteli hao ili jerinjarma problemu hau ya renga ushefu hau ya rengeze pouvoiri hau ya herite yeloteli patro obligatoire ya mtuoni nyuwa hili na rensi zero hombi bwa tukufu likiwana da mohanzana berla wa komori hatambu wala kabati mzima ya josbuti ambe ukaya haja faransa ha plaisir soti pia rijajo litsai auka unjo hanyu gamfanyeze plonge unjo hanyu gamfanyeze haz unjo hanyu gamprofito la kap ya boheni ya jahun hajaje ya tsai
kabati ya jatajiri hun na kwa nada muhanzana rudojwa ya ukaya si wandu wa parmanti nzima rala wahunu rajahatabu rasufre hojamanga ibidirike konyo nzima haini mri ya tume yangale fami shautitona ya ukaya odwanzo ukemwema emwanyanyo ya kemwi na mdojwa ukaya heni wakati wa bala rohombi mnyezi mgotona ya ukaya ngujo hupinise ya hutubisa ukaya oliye hanze manyanyo kutuanze manyanyo shaubali ya roho binamu wakontu Mwenyezi Mungu anike hatima njema yarinike musomwema yarijailie yensi ya hatu basauhi yaribeshe madhamana juka na mahaba netsi nane marai ya zero zaha uzishange daka mtu kansi mwafikiri mwana ya ukaya ezijiro yensi zile zero zaha radingi zombi shaga mtongo hansi ya ukaya ulange mui kutujangala kanga we muivaho raomba zedwa ili zero zarahara ranzana ukayamba mimbaladina hadha khaswa sirlohunu faransa na rivukera ngungu wa lokomoli wavuke garusubuteri zambe sirlo hunu ulaya na rivuke hunu lilio gari sikino wa lokomori kena uparjokiririke hunu ulaya kartujisikinia rambe gari sikino wa lokomori na relanso hipokriti riki wanada muhambaze kweli na jisikinie sisi rangu haukasideru wangaliao sideru wanikao sideru wabeshe yao ekatida sisi wamanga joko wa lokomori ngwa hanzaya hauka guvernoma ketufanya ndongo guvernoma keturengeza guvernoma ketutaze hazi gouvernement ke jatwa ushomeri ya munga joka ya narivuke ngo walo hula wavuke shaga manzo mke hunu rimiliani haruhombi rifitina no muhazini rike wanada mumaani rike wanada muhumiliani hashari rike mapiti ya ukaizi loko morge joka ushange na mronso hypocrite na rengeze zero zahatu sulo hunu ulaya hani mrakani mahabane mwanyanya yanze mwanzani wanzane ngo wakati yo oziloko morge joka ushange shamjibake ya ukaizi zero zanyu zifu ngotongo jonda ukaya mimru mema na vale roho yaho kutanza wone jirani kutanza wone nduzaho kutanza wone wanyanyuho hato wana mwa neglige ndo jamano mfanya ndogo za kiblabla na mafit unjo hanyu mdadi ya mafitna unjo hanyu mbaki harohombi na zichange bedo wakati Mwenyezi Mungu ajuru nikata ufiki zerungo zichange oui Mwenyezi Mungu nikata ufiki yarunike musomema yarjali zahiri hun duniani ho han zahiri rabbal alamin wanadamu wapeu zero zao zirengele udojo karidhikia mwanyanyuho kuna uparo henda tambo neke mwanyanyuho hafu eridhikia hingejo mdunga shakuna uniki wao haini mdugene eridhikia Mwenyezi Mungu najaindie mwana mshakwe ye imani mguyamba yabe wenji bagam aminukaya ezamhura usume mwana mmewoi wallahi kajajo ezite kajajo la wakati hajuka mwana mshumdaji na juka mbalance na hono ya ukaya waide mwana mme ikao timono mwana mahangu timsaidia pax ya 4000 euro shotiheng pax ya 4000 euro shotiheng ufanye pax dauni mwana mshewe ya ukonsidere mwana mshahara ya wanzizi umnike 2000 ye paxi ifanyishi wende hata unike sejuru ya ena ujuhe utlawe kakutimize 2000 udomkaza mapano ya ukaya vala ulangu hanzo vala hamkawadzima vala ila jalu kutumere 2000 bamuhadisi 2000 subhanallah Mwenyezi Mungu anike khatima njema yarnike musuma manzahi rabbal alamin atampaka da abubu akomor bom garjovu kwa manzahi rabbal alamin hason siperke wandu wambebe mzima izo juanzi 09 yahu wanzize manyanyuho bedo wakati Mwenyezi Mungu ya juri saidi ya zangozi change atampaka da yabo bom longue vie à vous inshallah.